It's delicious. Pozdrav ljudi, vi gledate kanal Life Trikovi. Danas ću igrati igricu Brawl Stars. I ljudi, danas ćemo otvarati 16 Brawl Boxa i 2 Big Boxa i pozdravit ću ceo klan. Evo, znači javio se ovaj Amil Mister, evo sad ću napisati čisto da svi znaju. Evo, poz za JT, naravno uđite u moj klan, to sam ja napravio, znači Life Army, pogledajte prošli klip, znači i obavezno uđite. I evo vidite, znači evo pozdrav za sve likove koje su u klanu, znači evo vidite. I pozdrav za Ender braća, on ima 4855 trofeja, znači ima dosta trofeja. Ok, morat ću da rejectujem zato što ono, čisto da pozdravim sve, pa ćemo onda da otvorim čestove, pa ćemo onda da igramo, to jest onda ću da igram sa vama možda. Znači evo pozdrav za sve likove, obavezno uđite. I evo pozdrav za Amil Mister. Znači odigrat ću danas Robo Rumble i fali mi jedan trofej za 50 coinca da skupim. Evo skupljamo, znači samo sekund, 30 coinca, powerpoint za Shelly, powerpoint za Broka. I da, zaboravio sam da kažem, to jest ne u prošloj epizodi, nego nisam snimio, znači otključao sam Broka i 3 gema, tako da nice. Onda idemo na sljedeći Brawl Box. Powerpoint za Shelly i powerpoint za El Primo. Ok ljudi, znači sada ćemo da idemo na drugi Brawl Box. Evo javio se i Kesica, znači pozdrav za Kesicu. I evo opet ću da pozdravim ceo klan, znači imamo 14.790 trofeja, što nije loše, i 17 nas je u klanu. I evo pozdrav za Maki ZZZ, vidim da je u Betlu. I pozdrav za X-Master, pozdrav za... dobro, njih sam pozdravio već, tako da znači idemo sada na sljedeći Brawl Box. 30 coinsa, powerpoint za Shelly, powerpoint za Jessie i igrat ćemo naravno ovaj Robo Rumble mod. To je on, mislim, igrat ćemo to ono, zato što je to dobro dosta ako želite da farmujete kijeve. Ok, i da, što zaboravio sam da kažem, ovdje imam Colta za 20 gema, ne znam da li da kupim, ali neću, reject, džabe me invitujete, mislim u stvari nije džabe, ok. Znači ono, 23 gema, powerpoint za Bula, nice, volim njega, powerpoint za Broka, nice, opet Brok, nikako da dobijemo ove etikete, imam 9, 30 gema, ne gema nego coinca, powerpoint za Jessie i to je to, tiket, čim sam rekao dobio sam, 30 coinca, powerpoint za Colta, powerpoint za Pocoa i ovdje nikad nemam video, znači da odgledam da nešto ono dobijem duplo, ne znam zašto, powerpoint za Nitu, powerpoint za Bula, nice, upgradeovat ću ga mislim čim skupim 80, 23 ovih coinca, 4 za Colta, Poco, 24 coinca, Nita i, ok, ovo je nice, 14 coinca, powerpoint za Bula, ok, još malo nam fali da upgradeujemo Bula, nadam se da ćemo da dobijemo, i ajde please game, ne game, 2 ova tiketa, nice, imamo još 3 Brawl Boxa, znači ovdje još jedan i u shopu, to nice, opet tiketi. I evo da otvorim jedan ovdje, 21 gem, ok, nice, 3 gema, nice, ljudi, imamo već 36 gema, što je ono dobro, i 800 golda. Evo i pozdrav, znači za Maki ZZZ 132, to je 132, njega sam pozdravio, 65 golda, ovo je Big Box, znači, powerpoint za Nitu, i powerpoint za Rikoa i želio bi da dobijem Barleya, to je onaj što baca otrove, znači ja ga još nemam. Powerpoint za Jessie i please, 3 tiketa, nice. Ajde please Barley, 123 coinsa, powerpoint za Nitu, El Primo i, ok, nice, imam 400 ovi da mi dobijem duplo ove ključeve. I sada idemo da igramo ovo, ne znam sada da vidim da li ima neko od boljih igrača da nam online
Evo, ne znam, čisto odigrat ću, ali sada verovatno da nemate toliko trofeja. Ništa, onda ću igrati sa vama u sljedećoj epizodi, pošto sada hoću ovo da igram dok još ima, a vi se potrudite da dođete do... ok, možda on ima, znači, sad ćemo da vidimo. Znači, ovo ću da igram, pošto ono, i njega ću da invajtujem, ajde. Ne znam koliko da igram. Ajde, ne znam da Jesse, ajde Jesse, dobra je. Ok, ništa, ja ću onda da startujem, pošto ih nema. Da, startovat ću. Nema veze, igrat ću onda solo. Znači, ovo je mnogo dobar, mnogo je zanimljivo, iskreno ovo, ne znam da li ste igrali, vjerovatno ko ima 800 trofeja. Igrao je, fora je da branite ovaj sef, to jest chess, a stalno dolaze waveovi sa ovim, da kažem, nisu zombiji, nego roboti, da? To jest Robo Rumble. Ali ima tih big bossa što mnogo je ono, njega teško da ubijete, znači, ali to tek posle, mislim da je u 5. waveu, mislim nekoliko big bossa dolazi i mnogo je teško, znači, ako preživite 5 minuta onda ste dobri, iskreno, i dobijete mnogo kijeva, tako da ovi veći youtuberi koji imaju po 100 čestova, oni tako skupljaju, znači oni samo igraju ovo za tikete, ništa drugo. Ok. I da, isto pogledajte prošli klip, naravno, znači to je onaj klip, da, 3 stvari koje možda niste znali o Brawl Starsu, mada ja sam malo pogrešio oko ovo za Jesse, znači to je super moć, ono kad healuje svoj turet, ali nema veze. Ok, da li je sad Big Boss? Nije. Ok, ovdje ću da stavim. Nice. Stavio sam ovaj turet. Evo ga Big Boss, ljudi. On je previše jak. Zašto sam toliko promašio, ne znam. Znači da, to sam želio da kažem, pogledajte taj klip, mislim ja sam se dosta, jeste da je 2 minuta, ali dosta sam se potrudio oko edita, znači trebalo mi je nekih 2 sata možda, nije, znači 2 minute klip, to znam, ali mi je trebalo dosta vremena oko edita, to jest oko njega, tako da inače vi možete da odugovlačite ovog bossa da vas prati negde, ali se waveovi i dalje sponaju, tako da to i baš i nije dobro, zato što onda... Ajde, još malo healtha mu ostalo. Ok, 2 minuta smo preživjeli, to je nekih ne znam koliko. Nice. Neću sada da postavim turret. Ok, 2 minuta, to i nije nešto iskreno. Dobro je kad preživite oko 4 minuta, to onda dobijete dosta. Dobro, nije baš mnogo kijeva, ali dobijete nije loše. I plus sad imam da dobijem duplo, tako da vjerovatno ću da dobijem dosta. Ok, morao sam da postavim turet. Dosta dobar mod, iskreno. Meni se baš sviđa. Mada je teško, iskreno, bukvalno, ne znam ko je najbolji rekord na svetu, na primjer, ne znam da li postoji neko da je preživao 10 minuta, to jest ovo da igra. Znači, ako vam sruši ovaj chest, automatski se završi igra. I isto je teško zato što kada vas ubiju treba vam 10 sekundi da se respawnujete, tako da teško je da se branite. Ali dobro je kad igrate sa Pam, znate ona što ima onaj kao totem za healovanje, ona je isto, ona je dosta dobra za ovaj mod. Znači, healuje ceo tim, samo što ja nemam i nemam još nijednog epic brawlera, ni legendary, ali ne znam kad ćemo da ga dobijemo, to jest kad ćemo da dobijemo tog brawlera, ali ko zna, možda nekad. Ok, ne, zašto ga vodi? Lik vodi ovog. Moramo brzo da se odbranimo. Evo već 4 minute igra, nije 30. Dobro je, odbranili smo se. Za malo. Dobro, 97% nam je turet, ne turet, nego ovaj kako se zove, SF. Ne, ubili su Broka, ne, sad će teško da bude da se... Ok, bar imamo i moj turet plus Tibersa od Eni, to jest od Nite, uvek kaže meni, kao iz Lola. Dobro se držimo 4 minuta već. Ne smiju da vas ubiju zato što bukvalno, ako vam ubiju teammate-a, to je bukvalno kraj. Tačnije nije kraj nego lako možete da izgubite.
I ovi su zeznuti isto, mnogo brzo idu. Ok, već počinje naporno da bude. Treba mi turet. Brzo. Ajde, još jedan. Ne. To je to. Stavit ću ga ovdje iza ovoga da... U stvari nije to bilo dobro, iskreno. Ne, to je to. Znači 4 minute i 36. To možete da vidite. Sad ćemo da vidimo koliko kija. 25 kija i duplo, znači 50. Znači bukvalno ono, možete da zaradite chest. Evo, ušao je ovaj lik, sad ću da igram s njim. Ok, ovog Ender braća, njega ću da invitujem, njemu sam dao ko lidera pošto, evo, igrat ću s njim, znači pozdrav za njega. Evo, sad ću da kažem, snimam. Tako da, znači, veliki pozdrav za njih, evo, pozdrav, znači, kaže Maki ZZ, please me pozovi. Ok, pozvao sam te već, tako da, ono. Znači, evo, pozdrav za Ender braću. Nadam se da imaju tikete. Mislim, ono, pozdrav za X-Master, njega sam pozdravio već, ali nema veze. Ne znam koliko već dugo snimam snimam dosta dugo, tako da vjerovatno ovaj game ću još da odigram. I neću više, to jest ne znam tačno koliko snimam. Ali uglavnom ako ne odigram sa vama, ne brinite, znači, ono, vjerovatno ću igrati više sa vama u sljedećim epizodama. To jest, ako sad, na primjer, igram sa nekim likom, onda ću vjerovatno u sljedećoj epizodi sa nekim drugim. Ne znam da li je dobro što je uzeo Pokoa, ali vjerovatno, pošto ono lik ima 5000 trofeja, tako da vjerovatno igra dosta dugo. I da, ovaj lik Riko je isto dobar, tako da čuvajte obavezno trofeje za sutra. Znači skupite 1, 2, 3 tiketa da ako sutra snimam ono da možete da igrate sa mnom. Pošto ono, ovo ću sada da snimam vjerovatno i sutra, zato što ovo je dobro, ono, mislim, za Kijeve. Nice. Dobar, ovo je dosta zabavno, iskreno da kažem, ali teško je, znači već 4 minuta, ako dostignete to je već ono, mislim nije sad, možete više od 4 minuta, ali tu već kreće da bude naporno. Ok, nice, ovdje su se poređali jedan do drugog, tako da mogu da ih pogodim ono sve. Evo ga boss, postavit ću ovaj turet tu. Ok, ne, ok, puca ga turet, nice. Ne. Ne, ladno me ubio, nema veze. Ajde, neću da sečem klip, nema veze. To je ovako 10 sekundi. Ok, ubit ćemo ga lagano. Dobro, prvi boss je lagano, ono. Ok, nice. Ne. Ovaj snip. Mnogo djeluje damage. Ne, ljudi, da li ste vidjeli, znači, bukvalno sam izbjegao njegov shot i vratio sam se u njega. Ono je malo je teško da se koncentrišete dok snimate, vjerovatno ko snima možda i zna, ali nema veze. Bukvalno ovaj vam je najgori, ovaj što puca kao snajper. Prethodni game je iskreno bio bolji. Nice. Ne znam da li ćemo da preživimo. Dobro, u stvari hoćemo vjerovatno 4 minuta. Uvijek ako se potrudite preživite 4 minuta. Tako da ono, to je ekstra. I ono, preporučite mi naravno kog brawlera želite da igram i koji mod najviše volite. Po meni najgori mod je onaj Game Grab, to mi je najgori mod, ne znam, mnogo je smora nekako. I uvijek izgubim kad igram Game Grab, ne znam zašto. Nekako ne znam to da igram. Ok, ide boss. Postavit ću novi turet, da ne, mislim zato što ovaj... Ok, ne, nice. Nije dobro, doveli smo ga skoro do ovog sefa. Ne, ljudi, ubio me, znači, bukvalno, vjerovatno nije ovaj imao, to jest, vjerovatno Poko nije imao ulti. Da, ljudi, izgleda da smo rip.
Da, manje ću 100% da preživim nego u prethodnom gameu. Ne. Da. Nemam veze, znači sada vjerovatno snimam dosta dugo, tako da ne vjerujem da ću da igram još neki. Evo 21, to je 42, znači duplo. Evo, znači ono, neću više, to jest ne znam da li da odigram. Ajde, nemam pojma, da li da odigram još jedan, ne znam, ajde odigrat ću. Evo, odigrat ću još jedan, znači nemojte nikako da se ljutite ili da leftate iz klana ako nisam odigrao sa vama, znači sa kim sam igrao u ovoj epizodi, na primjer u sljedećoj neću i onda ću da igram u sljedećoj sa vama, tako da nikako se ne ljutite, znači ja mislim da već u 3, znači otprilike u 3 epizode ću da odigram sa svima, tako da znači ja ću vam reći kad snimam na primjer da budete oko 1 tu, na primjer. Mislim na primjer ako snimam oko 12, ja ću da vam kažem u pola 12 da budete tu otprilike, tako da Nice. Ovaj kaktus je dosta dobar. On je legendary bukvalno, a Super Nexus ga je dobio ne znam sa koliko trofeja. A ja imam duplo više od Super Nexusa, nisam dobio nijednog legendarnog, to jest nijednog legendarnog brawlera, ali ne znam do čega je. I bukvalno njemu se stalno pojavljuje da dobije duplo nešto ako dobije, znate da odgledate video i da dobijete nešto duplo. Meni se to nijednom nije pojavilo, znači nije da, ne znam zašto, ali da li sam ja skinuo nekako drugačiju igru, mislim nisam sve isto nego nemam pojma do čega je stvarno. I da, ako ne znate kako da skinete igru, imate znači tutorial na kanalu, bit će link u opisu naravno, kao i uvek. Evo ga boss, stavit ću ovdje turret. Ovo je dobro, da. Dobro je što uzeo ovo kaktusa, znači bukvalno uspori bossa i lako možete da ga ubijete, mada može i on lako vas. Ne, ajde. Ne, zašto? Za malo da... Ne, ok, nice ljudi. Ispada da je najbolji ovaj kaktus, to je zato što je uzeo njega. Dosta je dobar zbog ovog njegovog ulta koji usporava. Zamislite da imamo znači ovog kaktusa, onu što healuje, ne znam kako se zove, Pom ili ne znam kako se kaže. I da imamo ne znam još nekog dobrog heroja, to jest brawlera. Mislim verovatno bi preživjeli nekih 5-6 minuta, možda, ne znam. Postavit ću novi ulti čisto da nas brani. A i plus puni novi. Ovi su vam najgori. To jest nisu najgori, ima. Ovaj sa snajperom je po meni najgori iskreno. Ali nije loš barem je Big Boss to jest najgori je, ne znam šta pričam, zabagovao sam. Ne ljudi koliko promašam, ne vjerujem. Ne, dobro, ubilo me, znači nema veze. I sada su se već nagomilali, ok, dobar ulti iskreno, dobar. Ok, mali bug. Dobro je, Jessie je dobra za ovaj mod zato što, na primjer, oni se stalno okupe oko jednog mjesta, a vi zakačinjete sve. Evo ga boss ljudi, ne, ja sam sam, znači oni su umrli. Moram da izbjegnem te rakete. Ajde, koliko se respawnate više. Ne, on nema sad ulti 100%. Da, on nema ulti sad. Zato što je sad bacio na ovaj kup što je bio s ovih robota. Ne znam nija šta više pričam, zato što predugo snimam pa mi je malo čudno. To jest vjerovatno snimam već 15 minuta, ne znam nija koliko. Ne, ubit će me 100%, on vas bukvalno 2 šota i mrtvi ste. Ok, da, preživit ćemo još ovaj wave. Ne, nije treba da ulta. Sorry, trebao je. I ovako ćemo da izgubimo. Da, izgubili smo, znači 3.48 smo izdržali. Znači evo, ok, 20, to jest 44 kija, znači duplo dobijam. I evo ko se još javio, znači pozdrav za Maki ZZZ, njega sam pozdravio. Kaže, ajme dodaj, ne znam zašto. Dobro, neću sada da igram više, znači, pošto snimam već dosta dugo. I nemojte da se ljutite, znači, igrat ću ja, znači, svake epizode, to jest svaki put kad snimam igrat ću sa vama. I evo, znači, pozdrav
za ceo klan još jednom. I pozdrav za ovog Amil MR, pošto je on dosta aktivan. Znači svi ste aktivni, otprilike, ne znam sad, nemam kog da izdvojim. Znači to bi bilo to. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, pretplatite se na moj kanal i bacite like i uključite zvonce. Pozdrav!